isi imwe musi mekaniki. Ulimwengu wa kiroho si mekaniki. Isi imwe muni spiritual. Ulimwengu wa kiroho ni spiritual. Mekaniki. Mekaniki nukunigana. Ni kupambana. Me spiritual. Spiritual. Biri leger. Viko rahisi. Ariko abantu. Lakini abantu barabatwaye mu biri mekanike babahisha biri leger. Watu waliwapeleka kwenye viko mekanike wakawaficha venye viko kiurahisi. Mundabe. Nitizameni. Celestin ngwino ndakweleke. Celestin kuja ni. Ubu Celestin aringa. Huyu Celestin yuko hapa. Kise kucha. Nikifanya hivi murabe neza. Kise kucha. Nafanya hivi. Izi ni mhemu. Hii ni ama Celestin kagomba aze kuzifata. Celestin atakazikamate. Iyo ni mekanike. Ariko bisaba yuko agira guca. Lakini inabidi afanye hivi. Icho ni chambe. Ajeje kuzifata. Akizikamata. Naza kuzumva zishushe. Hata zisikia ziko moto. Bisaba ko yizera ko azifise kuko izafise mu kuboko ni mhemu. Inaomba amini kama yuko nazo maana zenye yuko nazo ni pombe. Muri izi chupa zibiri. Mwezi chupa mbili. Iyi. Ni. Na iyi. Niye iri vide. Ni ya wapi iko vide? Iyi. Umwe yavuze neza ko abandi mavuze kuri vide. Iyi chupa ni iri vide. Irimo iki? Irimo oxygen. Irimo oxygen. Gaha harimo iki? Umupamo nini? No? Harimo des oxygen, harimo iki niki? Amazi ni H2O. Sivyo ga? Cyangwa maragatorotsa. Bisigira ngo harimo hydrogen. Hydrogen. Oxygen na oxygen. Nivyo vyakoza ya mazi. Bisigura ngo hano nimba ari oxygen yabuziki. Hapa pa oxygen panakosa. Hano ni yabuza mazi. Hapa pakosa. Habuza hydrogen kugira ngo naho nyene haba mazi. Panakosa hydrogen ili pawepo maji. Nacho reka ndagasimbe zo kugisha muri university reka subire mu vyanya. Acha nikaruke na kafundisha university. Mata hivyo niko navuga. Umeelewa vile nasema? Now ikianagize nyakati nifanya hivi. Wategerezwa kwizera kubifashe na utabibona. Ungepashwa kuamini kama umevikamata hata kama uvioni. Wategerezwa kwizera kubifise na utabibona. Ungepashwa kuamini kama uko navyo hata kama uvioni. Ingorane tatizo abantu barayigize mekanike. Watu walifanya mekanike ulimwengu wa kiroho. Agomba kibone guca izere ko yagifashe. Anataka kione hivi amini kama anacho. Ariko nisi yimhemu. Lakini ni ulimwengu wa kiroho. Bino bintu biroroshe. Haya mambo ni rahisi. Ariko mwarabigize bigoye. Lakini mevifanya vigumu. Kuberako maana wibaza yuko unajiwaza kwamba igihe wewe utashe nyakati wewe unaenda nyumbani watashe wewe ulienda wewe ariko igihe utashe watahanye na Joshua ulienda na Joshua Elisa arabajije Gehazi Elisa nauliza Gehazi uvuye he unatoka ngo mvuye muhira aramubwira we nubizi ko haja wagiye imwemu yanje yari kumwe na wewe kama bali ulienda roho yangu ilikuwa pamoja na wewe kubera ko wewe icupa iri guca uyibona vide ariko wowe umunyamhemu nawe oraba ukabona vide uramenya the spirit of my father is here. Yes. Ibaze rero niko ndagenda kuva uyu munsi. Jiwaze naenda kuanzia leo. Imana yabajya batama bazanye uvuga butumwa mu Burundi bari kumwe nanje. Kwa wale wazee waleta Imana yabajya bavyeyi bazanye ubutumwa bwiza bari kumwe nanje. Wako pamoja nami pia. Iki nico gituma abafumu babagifaranga kuko abafumu baragize ubwenge kugeza aho bahamagara abavyeyi kandi atabo mubona mugasiga ifaranga bahamagara abavyeyi mwatabutabo. Kandi abavyeyi wazazi ukanajugumira ugasigaho muri kubera ko yahamagara abavyeyi kubera iki naho tuvuga nawe mwisi imhemu ulimwengu wa kiroho. Abamarayika ni bazi Salomo. Wamalaika wamjui Salomo. Bazi onction. Wanajua onction. Icho bobo bita mission. Chenye wanaita mission. Umumarayika aza kwa mwijoro. Malaika kaja usiku. Joshua aramubaza. Joshua kamuuliza. Uri kumwe natwe cyangwa uri kumwe n'abansi? Uko pamoja nasi au pamoja na duze? Aramubwira ngo sindi kumwe na wewe. Eti siko pamoja na wewe. Sindi kumwe na bari. Na siko na wale. Nikuri kote yora. Niko kotea Bwana. Kumbe nawe utari kumwe n'uhoraho nawe ni turi kumwe. Na we kama hauko pamoja na Bwana hatuko pamoja. Bisigura ngo malaika ahagararanye n'uhagaze muri kote y'Imana. Ina maana malaika anasimama na yule mwenye yuko kukotea Mungu. Ico gituma mwisi imhemu. Na ndiye maana katika ulimwengu wa kiroho kile sigiye twashoboye kurekipera. Kutoa wakati tuliweza kurekipera. Abambere bakomeye. Wa kwanza wa nguvu. Abambere bakomeye. Wa kwanza wenye twebwe. Ni sisi. Ariko igihe isi yaguye. Lakini wakati dunia ilianguka. Wa mbere yakiri inkomezi yari shetani. Wa kwanza aliyepokeaga nguvu ilikuwa shetani. Wa kabiri yari umugore. Wa pili ilikuwa mwanamke. Wa nyuma yari umugabo. Wa mwisho alikuwa Bwana. Igihe baguye. Wakati walianguka. Mwese murandavye. Wote mnanitazama. Kuberiki. Kwa nini? Imani bajije Adamu. Mungu anauliza Adamu. Wakoziki. Ulifanya nini? Baza
ni Eva. Ni Eva. Bisiga ngo reka kungoroga genda uvugane na Eva niwe afise umwanya. Acha kunikoroga kusema na Eva ndo anatakaza poa yo kuvugana na Mungu. Anapoteza poa ya kuzungumza na Mungu. Eva ni shetani. Ni shetani. Shetani achagaruka muri Luka. Shetani anarudia Luka. Gonzoga ubushobozi kuko nanje nabuhawe yabuhawe nande. Nitakupa mamlaka kama gisi walizonipatia. Alipewa na nani? Walimpa lini? Igihe bose bamwerekeza. Nyakati wote walimuelekeza kidole. Abantu bose bamvuga. Wote wanayenisema. Bakashira ku rutoke. Wananitia kwa bababwiye abamarayika babo. Wanaambia malaika barekane nabo. Batumbere uboneka. Waelekee mwenye anaonekana. Umunyabwenge agume anyumviriza kuko ndiko ndavuga tous les codes spiritualistes. Niko nasema kode zote za kiroho. Nimeelewa. Kuko malaika azuri kumwe n'uhoraho. Malaika anajua yule ambaye yuko pamoja na Bwana. Sio kituma mpanuye mwese muri ngaho. Ndiye maana ninawashauri nyote. Uzokwigera ukritika undi mukozi w'Imana. Usipimi kukritikia ungine mtumishi wa Mungu. Biblia ivuga ngo umukozi azogwa imbere ya shebuja. Eti mtumishi atanguka mbele ya tajiri. Nimba yaraguye arakagwa cyangwa vyuke ivyiwe si vyawe binamwangalia huko uko na mizigo yake. Biramuraba hariya n'ivyiwe. Gumya Imana yawe. Baki na Mungu wako. Kukutanguye kumukritika. Ukianza mukritike. Uratangarije abamarayika ko atacumaze kuko ujya niwe na usigaye uvuga bagende kuri ko aravuga. Unatangazia malaika kama hauna thamani ule ndo nabakia unasema waende kumenya anasema. Tugenda ningoga ndabahe no mabanga. Twende haraka niwapatieni hizi siri. Donc on complique les choses. Uko mkomplike ibintu. Abantu bakomplike ibintu. Watu wakikomplike vitu. Imana dufashe cyane. Haleluya. Amen. Ibintu ndiko ndavuga nivyo babahishije. Vitu ambavyo navisema ndo venye waliwaficha. Ninda maze kuja koga muri piscine. Ni nani ashagenda koga piscine? Urabisi? Unavijua. Amazi ugerageje kunigana nayo. Maji ukijitahidi kupambana nayo. Arakuniga neza ukayanywa usoka waya mazi. Yanakunyonga vizuri. Mara mekanije bino bintu. Molitia mekanike haya mambo. Gusenga si bibi. Kuomba sio vibaya. Ariko si myanya yose. Lakini sio mida yote. Sinanse ko musenga nijwi ariko waragera naho uri muri bisi wicaranye n'umuntu Imana ikakubwira ngo senga kuko warabaye mekanike kugeza ku nzara mu izina rya Yesu. Abate umuntu yicaye ngaho yarishe bisi wamuhiye wewe. Bisi au kumlipia. Kumekaniza kugeza uvuga ngo prophet ndaje sengera ababanyi banje bambangamira ngomba Imana yibereke niwo babangamira ntibakijyama. Wewe ndo unawasumbua walalagi tena. Hage saine zijoro kuko uri telma mekanike goreka mama gari Imana geza nyumva. Baba gateka china la Yesu. Tamezera ya na Mose. Wewe njoo na ikamshambrete abe chini na wanyona na mimbaza muko na hakuru. Zimbutse hama uri kurabagora. Kuko maana ndabira rero muranashavuri maramaze kumekaniza ibintu. Mulisha mekanize vitu. Mu mutwe waribwiye Imana utayikangamiye ntiyumva. Eti Mungu kama umfokee yasikii. Na yasho. Kama yose. Sio saa zote. Sio saa zote. Nabwo ari umwanya wose. Ariba ni Imana itinya kubahuzi muri oni. Kuna watu Mungu anashindwa kuwapatia kazi Kuko n'umwanya wa vote muri oni uzobiri kuravyura abantu. Na muda wa vote muntu utamsha watu. Ariko umaze kugera muri dimension. Ukifika mkiwango sukuta zosenga nijwi ariko ari ahantu uvuga ngo naho novugira mu kanwa nka Ana ndashobora kuronga inyishu yitwa Samuel. Neta nikisema kinwani kama Ana naweza nikapata jibu inaita Samuel. Sinzi mumbabarire mukuri mumbabarire sinzi. Monisame. Sinzi ugomba kuvuga kwa ari. Sijui vile nataka kusema. Ariko Jenny zera ko umukonvoyeri atarota cyo kimwe n'umushoferi mwijoro. Mimi nadhani kama konvoyeri alotagi mamoja na shoferi usiku. So kubera ko atamudamu umukonvoyeri atubwira ibiba tubireke but I told you I'm sure. Mimi niko sio. Jenny baza ko anamugira guki. Twende. Tugende. Kuko ibintu vyamaze kuba telema mekanike. Vitu vilishakuwa telema mekanike. Vera gushikiye ili kufikia ukabamaze iminsi ugenda ni kimodoka kigumye unamaliza siku unatembeza kigari kigumu akakuzanira kamodoka gafise vola ya direct wanakuletea gari iko na vola vera gushikiye kumengo unapigana unakufikia utasema uri kuragwana suku tugendesha mekanike turayemerewe parfois ariko tugende tube spirituel twende tuwe spirituel on a compliqué les choses twara complice ibintu vuga ngo Mana mfasha sema Mungu nisaidie uyu munsi naje kwakira siku ya leo nimekuja formule y'Imana ya formule ya Mungu kugira ngo imbere Imana nanje ili aniweye uvuga amen achanarije anayesema amen sana na mata ivyo niko ndavuga unaelewa nilivyosema bari sharahada haleluya amen haleluya amen 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 mtu anapika nini vola kwa katulia fatu hivi fata gusa buhoro amen
Amen. So now Imana ikachebaza nina mushira muri oni Mungu bakavuga ngo anachoza nikimtia moni wakisema hari itegeko kuna amri, twagomba dutora itegeko tulitaka kukamata amri ijanye na homosexualite kuhusu homosexualite, chuvyura mpwemu yera unamsharo rakatabaya raya baba shababa. Kandi rero abantu nk'abo barihumuriza ngo urabona igihe nasenze bose bacecetse, nibacecetse barengewe. eti wakati niliomba wote wamenyamaza, hawakunyamaza, wamezidiwa. Sinanse ko abantu bosengana amaforume atandukanye, ariko abantu baramaze kubigira mekaniki ku buryo mu mutwe wibwira ngo kugira ngo bikunde bigusaba ko wisozesha 40. Ni waheza 40 za Musa, wisozesha 40 za Elia. Utafanya maombi paka tumbo yemeye ku mgongo. Uzogira masengesho kugeza hinda yumukira ku mgongo. Sinakubuje gusenga ariko reka kumekaniza. Nimba ari kwisozesha n'Imana ikubwira, si biformule kana kuyoragura kugeza utangura kwiyahura. Mtoto mzuri mwanamke uko naombea ndoa kisha anafanya mafungo ya siku 14 mashavu yanadumbukia na atako. Ida zo kurongora. Shimo ku mashavu. Kwa mkavu naza ho baliniroga bari kuroga maji kauka unafasike mimi. Tange ndabireke nigende. Bandanya. Amuza kugenda hanse ngo yatubuje kwisonzesha. Eteli tukatazama fungo. Wewe si uendelee. Endelea. Nikutoba ufisi inzara umaze iminsi 3 4 5 utari kurafungura ngo ngomba ngende senga Imana ikura imwe mu yinzara ukacoyisonzesha iminsi 7. Uri kurabwira Imana ndabimenyereye ibiri nimike tangura kugira 7. Unakuru kuna mwambia Mungu na vizoea siku 2 za njani ndogo fanya 7. Jewe mfisi inzara ncha mfungura cyane kugira ngo Imana imenye ko jewe niko na tumbo. Mimi nikiwa na njaa nakula sana ili Mungu ajue liko fisinda. Mu kwisonzesha iyo ufisi inzara usengera Imana igwe apeti kugeza Imana ivuga ngo Imana tutamwaye imfungurwa zogira ingorane ukaca wisonzesha. Unaombea Mungu akupatie apeti. Shirikaza hejuru kugira ngo Imana mfashe. For God so loved the world that he gave his only son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.